Mwese munkurikirana kuri social media imbuga zigiye zitandukanye YouTube channel. Amazina yanjye bahita Ngabirano TV show. I am Vesti. Uyu munsi tukaba twasuye ikiyaga cya Mugesera. Nkuko muri kubona n'ibintu bigiye bitatse u Rwanda. Abantu mugiye mubona ibintu bigiye bitaka u Rwanda. Hari ibintu byinshi, hari imikindo myinshi igenda ikikije iki kiyaga, hari ibintu nyaburanga. So nkuko muri kubibona ubumeze nka wa mugabo uvuga ngo inyogoye ubundi ku mazi. Gusa nimba ni unapiro sina nabizi ubushatse nabona nabasezera. Hari ibintu bigiye bitandukanye abantu murikira kuri WhatsApp, YouTube n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Turabakunda cyane kandi turoza ku mutima mukomeze. Abantu hari ikiyaga, hari abantu bagiye kuza bakora bambukiranya cyo cyaga bajya handi mu wundi muhanda cyangwa se mundi murenge. Kuko muri kubona ndabizi ukibona iyi video watunguwe cyane uravuga nti ese ibi ni ibiki none Ngabirano TV show yazanye uyu munsi. Nkuko muri kubona amazi magari, umwana wamusohokana ibintu bikaryoha, abakubita ku turenge gace museka mwishimye cyane. Ibi byatumye dufata umwanzuro wo gusura ikiyaga cya Mugesera. Wambaza ngo ese icyo kiyaga mwagisuye mu buhe buryo? Twagisuye twasanze abantu bari kuryoshya neza cyane, hafi no kurusha ku Kivu. Nkuko wa mugabo agira ati buri muntu afite inyogoye yoga, nabo baba bari koga nk'ifi bishimye basagambye. Si ibyo gusa, ikiyaga kigiye gifite ibiti nyaburanga bigiye bigikikije. Nkuko ibi byose twagiye tubibona, si ibyo gusa, twagiye tubatembera tubona abantu bari bagiye basohokeye ku kiyaga. Twahabonye ibintu bitandukanye nk'uburobyi, abantu bambuka mu mato n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu ni wo mwaro, ubu ni bwo bwato. Nuko twabyiyemeje umuturage ku isonga, ijisho rya buri wese ribere kuri twese. Amazina yanjye banyita Ngabirano TV show. Tuzababeraho mutari, dukorera imbere dore ko ari no musingi w'iterambere. Bizatugeza ku Rwanda twifuza, tubageza amakuru agezweho, ibyananiranye. Hari igitekerezo bafite, hari inyunganizi se, comment, like, subscribe n'ibindi bitandukanye. Muri kuri Ngabirano TV show.